Baidanda bobulwaire byalingayo kuiduka n'omusaayi n'okusima omusaayi. Bakati aina bituli bibiri ku mutima bamukuba ekifaani. Bamukuba ekifaanani. Era emilago Kampala yona natuukayo okwo nga sente okusooka okubona ku mwana bankoba emitwalo 2 enzira. Nakubira mama isimu nakamama nze konze kwenda okusooka okubona ku mwana ng'aza kintu kyona kyona emitwalo 2 nze nakomaawo nakyusa naira nga nza sente. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why? Kituufu wulire. Why media is your best YouTube channel. Ndiya zidi osigira nga muli kumbona. Owaife busido bikado. Nge muli kubona embozi yanako. Mbozi tesanusa. Nchaire ku mwana zono anangwe Betty yazala omwana. Bo mukyala yena yali asubira bingi yali musanufu. Aye omwana yafuna ekizibu ekimumaze ku emirembe kizibu kya mutima. Wabula Betty bwali omusaadde lwategera nti omwana alwaire ebirwaire bino yakati golola owe mwene ebizibu byo. So ali eno wa mama we gaira gakomba yajja kwemulago bamukoba sente ditandikirwa ku bakodi mitwalo 200 kyasala okwiza mwana waka ng'alinda ekiraku. So bankoba ile n'akanti kanje yo kutwaye ku kutomana obuli awo kusobola okumuyamba kuko tubone nga otasobola mu omwana ono bambi Betty ndo omwana we bakoye ndi asidi osigira Betty ibaluma Sulamusana kyalo kikobachi kyalo kiri awo kityo Betty bizibu byerere Betty mwagere bitundu byegange eno abaide igange nakavule. So tukobere omwana gamuzala oti ono. Mwana muzala nga 3 December. Basoka bamuta ku course deni bakuba omwana mukulu. Wamuzalira wa? Amuzalira nakavule mwinene. Bamuta mutwira wano. Wendira no kuba mukumuzala yali mwana nga munene bulungi. Okaidukira kiro? Ekiro do. Ndidukira de bamupimamu. Yavaamu ekiro 3. Kati najjo bono mwana nga ayongera kuyiga. Namutwala kwera mwirwaire nakavule. Mukusooka tibakizolerawo bamwidanda bayaterera kuba kale yalinga gwaye musoda nga yekusema. Twira wano. Kaira yera mwero sema omusaayi. N'okwiduka n'omusaayi. Era naira yera nakavule kuinene. Nakavule dokita ba chechinga omwana. Yango omwana alikwe kati bakoba omwana timuterevu omutima. Ati aye katukusindike nalufenya kwana tuzira byoma. Bijamukebera mutima. Basindike nalufenya. Nalufenya natuka. Okay, ngoka ali kunkobera bya nalufenya. Ba dokita nga bakubya ati omwana asolo kubanga aina kisero ku mutima. Embera yali eta ku mwana. Yali alikuwa ebisaati. Era embera ngira tinonji nga kweza werewo. Yakwiganga bukwige. Yakwiganga bukwige nga bwoli mubona. Nze kati wabawo midi. Yanko bati omwana gubanga mutima tageda. Ngano mwinongoireko. Dene basindike nalufenya. Mwidwa ile inene lya idinda. Mwidwa ile inene lya abana. Lya abana. Enatukeyo. Bamukebera banko bali ku ebituli bibiri ku mutima. Ati aye tuli kusindika mulago Kampala. Banko ati aye kitone ino janga n'obukaira 2 bakwamba ni bamulongokezaawa e Kampala. Okay, tuyatujje mpola mpola.
oyida kutukobera ebyemulago twategeere otuuka Nalufenya abasawo omwana bamubona nga ali mu mbeera etya ng'era tinungi n'okunsindika e Kampala Nalufenya wamalayo widanda Nalufenya wamalayo ibanga ki namalayo wiiki endala so basooka babaga ekitanda Nalufenya bamwidandaba nemale deni bankobanja emulago so buti Nalufenya baidandabanga biki baidandaba obulwaire bwe yalingayo kubidduka n'omusaayi n'okusima omusaayi bakati alina ebituli bibiri ku mutima bamukuba ekifaananyi kati ekifaananyi ekyo nakuba dokita w'Nalufenya nakuba nti ekifaananyi ojja kimpa yakuba ati be obanga oyenda kyakutambula nakyo ojja mwirwaliro inene ery'abakulu otoola emitwalo gyali 7 tyasobola kuba naddo navaayo nasooka naira wano waka naira nakobera ku maama banfunira engeri lya transport entuusaako emulago Kampala era emulago Kampala yona natuukayo okwo nga sente okusooka okubona ku mwana bankoba emitwalo 2 denzira nakubira maama isimu nakamaama nzekonze kwenda okusooka okubona ku mwana ng'awoza kintu kyona emitwalo 2 nze nakomaawo nakyusa naira nga nza sente omusaadha yalumuka yandekuliraawo n'abaana nabanga nziranga yona n'amagava wange naira eno w'omukaire akasooka ova emulago okwira wano waka wabisawo ibanga ki abisawo emyezi 2 so tukobere omwana ono buti ali mu mbeera ki mubwaine nga mutono ino ali otitalya yena amagumba gatandise okuboneka ani ayire yena ali kunyala obigere amakono amaiso era kituufu bwali anyaire aye ng'okunwangezaako naamuwa okunwa konka amuwayo lwakubanga amabeere matini okusinga amuwa caayi na busera era wava emulago ng'omwana ono ani ayire ati nga mutono ati nava emulago nga tiimukoiviina ati aye obulwaire buno obumulumya ino n'obumukoiziiza kuno okunyala kusinga kugemawa okukwayiga kuno kale agogombye yeneza wenakoba nti ekitundu kino tagogombye oba naye wano waka ng'otwere ku nti tuli kubona nti akwaize biki ebindi ebimuluma gezanga oba omubiri gusuwira biki tukobereko ku biki ebindi byobona ebimuliku era omubiri gusuwa yatuuka ekiseera yasena yaidukana nabona nga n'emirembe erampwesiisa n'emwene ng'aweesiisa ndi kubona nti oyogereko ku nga tukali kujja kumpewo otikodi enkota ekola etya kale enkota eno nga temuwanirire kati wemuba timbedye nti ntamuwanirira enkota eikabwike ku mugongo amagomba ano gagonda yeyiwa yona buli womutwale akabukola ati ate ekyo kyenkota nakitegeerawo nga muwere nga nakamuzaala deni nakubakuku abasaba akuba omwana akali muwere enkoto edaguma katulinda aweze emyezi 4 paka buti tutandise mwezi gwa 5 aye enkota ikabwika ku mugongo mukusooka nga alege mu beda nti talira aye buti okumusula alira kale buti alumizibwa obulero bw'omwana muno bukukusa butyanga maama era bombisitawo bekuba ne busanomba mwewaliika ebibusa bino olw'omwana wange isuubi kiri wali n'omwana nomuwala mwana muwala isuubi kiri wali nalyo nga nakamuzaala anti era wenera engeri kale bamaama tubaino naisa nongo abaana balamu
tusanuka ino ng'omwana mulamu kuba oboidi nga wanaakola oida tunaakumubeeko n'okusanuka ngaawo n'aba n'omwana. Mu baana babagala bameka? Ono wakusatu. Mu baana bezira kuku alina kizibu nga kino ekyokulwala mu mutima? Ezira. Ate balina obuzibu obundi? Ezira obuzibu bonna balinawo kutoola kwono yenka. So omuntu ali eyo yandiyinza okukuyambako oba oli awo wawo oli obubi wawo oli kwenda bakuyambe? Nsaba wendi kwenda banambe ntwala omwana emulaga okuba busaana buti bwendi niwe babaana kati niwe babaana eno tamutisomaiso olw'okutoba kwentobyemu omukazi gweninayi mukaire bwali kale nsaba bangemereku omwana nsobola okwidandabwa zena mbe naisa n'okumutima nga maama omwana. Okay. So aye obwire okulambalala ku ndolo y'omwana era kale era olw'obulumi bwali kutalambala. Abantu abekyala babona ku mwana bakukoba ki? Abamubona bakukoba ki? Era bamubona kubona n'amagezi gabawaako nikati ni abamama mwene azirangeri olw'esente. Iwe okola ki? Nze nalinga nkola ebitisaawe titukola olw'omwana. Buti omwana yakuwa omulimu gwakumukuuma kumwidandaba obiseera byala byonna ebisinga buti n'abitwala? N'abitwala n'omusaana n'amata gatuuka okumbula sukaali ambulola babbawo okuva waka. Aye era nfumba obuddi n'amala gamuwa kubanga endala eba erimuliza. Ndikubalanga n'okulya kwona kunafu. Yes, mulwera ndibonanga n'okulya kwona engeri yakwaizemu okunyala okwo obonanga n'okulya kwona emeremu w'amaani mu mubiri ng'omwana ng'otwe kwa mabeere gonka munanga kwona kunafu. Aya mabeere gakumala gamumala? Amabeere muzira era niba baine bonera nalinga nwekerezanga bonwekereze. Oba weni endiyambi? Ate era tibana amaani galya kubanga emmere niwebaawo olwise nemukulya olw'embeera omwana nga gyalimu. Kale oli kwa Wai Media bambi ndiya zidi olisigira ekiriwo kyakuyamba mwana Betty ono embeera yali mutinungi ali wana atubiire n'omwana yamuzaala nga asuubira bingi tyazaire omwana omuwala wabula omwana yafuna ekirwaire ekizibu basawo bamukoba idinda ati omwana aliku ebituli bibiri eby'omutima bamukoba ajja emulago yajja emulago sede bamukoba editandikirwaku mu mitwalo abiri basooke babona omwana omutima ebituli ebiri luuyibwa biki bitu ebito omubidi abajjaku emadwaliro yali adizira kiyakola yaira waka aba eno wa maama we enakavule mu bitundu eby'egganga yemwagaine balekagana n'omusaada ng'omusaada tasobola kugumira bino bya mwana atawona yakati Betty nange so Betty ali eno Betty ali mu mbeera mbi omwana nga woli kumubona ali mu mbeera mbi anyaire akwaize naye na buli lukya ayongera okwononeka okuweera alwana bulwana okwisa omwana buli kiseera aba alikulira endya mbi. Betty azira buyambi so sobola okulumirwa Betty wamuyamba kuku n'obuyambi bwabona asobola okutwala omwana emulago oba oli awo kona kosobola okutula kasobola okuyamba ku Betty kubona nga tuwonya omwana ono. Mwana nani? Nabatanzi Amina. Nabatanzi Amina. Yes. Nabatanzi Amina. So bambi bityo Betty nze kangolole. Yes. Musaino bwida nabiki bomuwa obumbesa besawo kuku. Nagula ku Panado namuwako. Baba wana makerenda abasoge bampandikira ne syrup. Yona nabigulira byamuwako.
eddagala lyebakuwandikira nga painikira kuba ndi bono tebipainikira ebyo bikaikania ku bulumi byawaawo era busaana buti byawaawo butyakolesa ki alirabulira gamulingirira era buti mbanza kyakola kubanza ssente era amala galingira kuba busaana nedigula weri sabuuni wokwoza olugoye mbanzira nga naku yamaani nga kayoli bubiino ni sabuuni n'obukerenda waaga bupainikira awaawo kale katubone wenaba yaba natuyamba ndakukoberako kowulire bana abasobole banyabo kye tubasaba bambi kutuyamba kuko nga wembakobera embeera beti yali mutinungi mwavu omwana yamufula masikini azira mmere azira ki omwana yamulemesa n'obufumbo yatyama waka tosobola okumuyambako tomana omwana gaaliwona omusadaka yali wa beti omukisa ogundi yakati kaleera ofumbe bambi nekyo beti nze kangulole katubone naaba yatuyambyeko kwera ndakwirira tuyanziza simu kale ronani nabatanzi amina nabatanzi amina yes nabatanzi amina leka tumusabira aterere amina